Hai menaze gima I zai hai menaze Zeme man sage klum zai ya wang remne namai kena ke huzing kai zikna tingkum chana zang kai ke chum summai higi ge de regu man sa Zeme ko gene hai mena hange pogai de radli Nagaland gen znai kena ke huzing kai ke tingkum chana zang kai ke chum dam mai ge police mramne kunta ka kena Nagaland ge naikum election bam rablam gene statewide exercise bam dele je ka chudili za statewide exercise bam ge police mene government go gari le ni ge dai ko lamai ka chubrame za ma ka siawa ka charang kang pumai ka chubrame du pz check de le je sali za Nagaland police mene statewide exercise kunta ka kana hange government go gari le ni ge ma pz check te begine senior officer gu gari flying squad mene te be election lam gene ka charang kang phung be lak mingye nim pele je ka chudili zaine police mene senior officer gu gari gene election lam gene ka charang kang lak mingye phung be nim pe brun magze cha zoba ka chube bam ge are chanat ka chube tigu chi te kilo be kizi high school je rexna je mingye benai ka charang kang lak ke je chang nge du nim pe dele je sali zaine Nagaland ge naikum election bam rab ge model code sai sui je Nagaland ge free and fair gene election bam rap zigene voters mes du kacharang kang na luichilak za zau sak za kam ne be kro za kacharang kang ki je election so ge pung chilak le je kachele chipo zigene police mene statewide exercise kunta ka kana haji kene ge ji 9 sang ne government gu gari ram ge dai ko kro me pung mai ka chebe pi je election loi mata ne pi bam gu le je kachele The Indian National Congress President Malik Arjun ne Nagaland ge election bam rablam ge Nagaland ge wongkit changai je Dipu par ge election release bam dele je ka chedile jai chige Congress National President Malik Arjun ne Congress gu resolution hetkalu be samre ramsdu salya gai dele je ka chedile jai Malik Arjun Congress National President ne saje Nagaland ge hanai kom ge Congress me je te chugai je Congress me ne rezi te le designa society ge ma policia be bam rames du te migai gule je che zaina Nagaland ge kaching mra me ngai chilak ti ma hange pension pni ki ge bam je ka charang kang lute rabe pensions du te le gai gule je che zai pating ge ti mene nagam gu ka klebe naga political issue naga ma hange kdei pe pen chi rablams du te chi gai gule je ka chedile zai Nagaland twin sang BJP benai NDPP gu rolu je election rally bam ge Indiaram gu Union Home Minister Amit Shah ne saje wangdara betting kum chum jai kum dai lungge Nagaland ge Armed Force Special Power X up spa ka chebe te ka klebe spy mene Zeme nam je chibra me je luto ga kam ga gule je ka chele the Union Home Minister Amit Shah ne saje nai kum kum chana jan kai ge chum gi du NDPP jai BJP ne Nagaland government je te je rezi te lai na benefit under Ayushman Bharat gu chuna lak mingye za lak re bams du daubul te gai gule je ka chedile za chiruna mag za ENPO Eastern Nagaland People Organization bogu kakle bes du teunchi gai gule je ka chedile za Nagaland gu Chief Minister ne firu ne ai Nagaland ge Indiaram gu Union Home Minister Amit Shah ne election lam gena rally bam rahange wangkyo gai be bzigine pasui ibsam pogai za chirun mag za Nagaland gu Chief Minister ne saja nagam gu ka klebe teunchi rahanga Prime Minister Narendra Modi gu government lungela le je ka chedile Zaina Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne saje Manipur ge teti be ex minister na rahang pe je te cheb gu case ge ne NSNIM leader ge pesui te be mina hang ket be nai puinung je nimdele je ka chule zai Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne saje Manipur ge teti be ex minister na rahang pe je te cheb gu case zai crime gu solve te rahang ge zai teunchi rahang ge je National Enforcement Agency magna NIA magna CBI medage pegai nudele je ka chule zane Manipur ge teti be ex minister na rahang pe je te cheb gu case ge ne nimbe pe NSNIM leader je Deputy Kilonsar Minister of NSNIM bzi Moses Gonmei zai peting kumzne hadai ket kole je ka chedele zai puinung zne tok chom Sonia le je chu zai pating kumzne tingkum hadai kole je sale zane former Manipur minister AK Langam nar hang pe AK nongongba ka chebe pe je changobung under kangpok P police station ge tati bekna ke zikre je kana tingkum chama jang kai ke chomai ge chai jango do dele je ka chule
Zaine North East State Assam go governor ka chibipe te rabepe Gulab Chan Kataria ka chibipe znai kana ke jing ka ke tingkum chana jang ka chum damai tingna hi ge Guwahati gang ke changai dele je sale Zaine te ti kana ke zikre zakna tingkum chana jang ka chum ge Assam government gu governor ka chibipe Gulab Chan Kataria je Prof Jagdish Mukhi kle gi je klangai dele je ka chudle za Gulab Chan Kataria na Assam governor te churab zen mai kana ke kai zakna tingkum chana jang kai chum sum mai ge bam te in taw gudle je sale zan Assam government go governor ka chibipe Gulab Chan Kataria ne saje indiram go prime minister Narendra Modi ne governor malai na hange pse hindi pe gai bize pane Assam government go governor te biting ge te pui gai kam gai go le je ka chule Zane South India Karnataka Kalaburagi district ge Karnataka government gu gari dibe bus a government bus of the Kalyana Karnataka State Transport Corporation KKSRTC ka chebe bus gari dibe ze haluichi mag mane znai ge hagate ti dele je ka chele zai police mena aipo gari dibe bus hagate ti blam ge CCTV footage ne pigai da dige Karnataka gane Telangana tar hangech po gari bus ze ti dele je sale Zaine Jharkhand state gu forest official ne saje Jharkhand Ranchi district ka chebe bam ge haji kre ku nan lungge hapo hanam phone Zeme nam je te chang je mina hangkre surok te chang de le je ka chele zai Jharkhand Ranchi district forest official ne saje ai mina hangkre surok ma chaibru na mag je mina hangminge mis du hapo ne de hazam ga le je du ka chele Zai MP Madhya Pradesh ge college ge katei brogdu psui tebe pui pating kom ringe medai ko principal puidung mina hangke je tingti bugu lesiki school ge katei jebam be pating kom ngai medai ko former student ne petrol ne zolu je hemi ne rube de le je sali zai chipo college gu principal ji ne Vimukta Sharma le je ka chule zai pachu je tingti bugu lesiki je school ge katei jebam be former student pating kom kai medai ko ne petrol ne zolu je pachu je hemi ne runi je chuna 80% ya pum ja runi je re du sang je la le je ka chidle jai pa chu rube pe asu tos Srivastava ka chebe pe du chuna police mena nim ne le je du ka chidle Zane Manipur gu chief minister and Biren Singh ne Indiaram ge hotel dilang ba Tas hotel group me bauze impal gane ngom pau de le je ka chidle jai Manipur state ge railang ba te je hotel ikak sangba 5-star hotel je kaira hange ka dagu de le je sale ai gena na maikna ke jing kai je kana tingkum changna jang kai ge chum sum mai gi ge de regu man sa loi gai de le pi gai jang king gai ni mle ne je to de le